Pozdrav smo ljudi, Almin, ovdje danas ćemo da igramo Agario. Igramo Agario Hrvatska ljudi na serveru TM4. Ovdje smo svi u timu, a su crveni. Agar. Ako prijete ljudi malo da laga, to je ljudi zato što sam tek upalio kompjuter. Čim sam ga palio, krenuo sam da snimam. Tako. Ajmo gore. Gdje se što zvaju, hajmo. Daj mi koga naći veliku. Daj u timski. Neymar, Arvine, Klić. Dobro, jedan sam ti. Pa gdje će biti? Ja ćemo sutra, ja mislim, snimati zajednički klip. A nema nikoga, znači nikog nema. Što mi dominiramo. Gdje idemo? Cijela mapa gotova. Mi. Gdje idemo? 500 sad će. Evo ga, 501. Dobre. Koliko se otvorilo? 11 minuta. A sad znam tu koliko sam creeper stigao. Evo. Da vidiš one domasi. Sve se razvali. Sarma! Odi, čeki! Nije dobro, dobro. Šta je novo? Tako, vidi sad igra. Šta bežiš sad i ne ban? Sad sam joj pobjegao od tebe, račepova. Da ti bi da te prati. A neću. Ti 1149. Danas noć što sam igrao, najveći skor mi je bio 20-30 hiljada, tako nešto. Znači nije 25 hiljada, da je bio skor. Dobar sam. 1260.
Novim sadima je skupio 1332, vi ne mogu... Znači ljudi, ako ga vidite sad zela, ako ga vidi to, znači samo mene hilujte. Evo ga drugog. Seranja 20.000, ej. Pa ne možeš me da tući. Vidiš, mislio sad će tu on. Ali on nisi. Ne znam da li ima dole kakav velik. Da mi imala bi sad tu iz prvi. Ti dominirao na ovim serveru. Ti statistika, vidite mi kod cijela mapa zelenih nije ni pola ni plovi. Oni su tu isti god. Oni sam mislio da će ti hilati, su jadari. Au, to mene sad ide navuče na zamku, ali sam to primijetio pa sam pobjegao. 6 minuta ljudi se njima. No ljudi, malo sam nahlađen, ako primijete, izvinite ljudi. Ljudi, mnogo su se skotivili Vajagario, od sad samo njega treba izgleda da snima. Što ću robiti? Au, bježi vidi tima. Bježi ba. Pa ja vidio ja 1000 i nešto. Neće valjda. Neće, ne može, ne može. Bježi. Kako gleda ti me, javljam li ti mamu u usta. Et. Dajno ovdje mene na alkačku. Sada polako se radi. Vidi sarmi. Jo sam da tad jo neki prtaš sa sarma. Ali tu ona torkić. Isto. Više, sad moramo još više od ono. Čem da nam je bilo koliko, ono 1000 i ne, 1500, 600, ne znam. Sad ćemo probati više, mada mislim da nećemo uspjeti, ali nema veze. Ti. Ajmo gore. Sarmoba. Jednom sam te poljao, sad nemoj se nemoj me na osvetničku planira. A vidio što ti to već planirala. Ti samo jednom, na mene, razvoji se, da bi. Što bi volio to, braći drogo. Pa ja vidio, ja sam se spasio, pa ne možeš mi ništa. Jo, ja sam ga izrodio, vrati. Sarmala, jada, nisi jedan. Brate, nisi jedan. Te na moj ban sarma. To nije me. Adi, šta je? Adi vam, kučka. Adi, kučka. Evo te baba. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ako se sviđa, like, share, subscribe. A da vidimo se u sljedećem klipu. Do tada.